Gobierno Nacional toqueja nia sokta paxiwa pokanta we harakiri iriptawi sanyari uka paxinakawa dia pokata we hotyawi haisa sidawa soya haraki uka mapinja aski irnaqawi hichaka baja ka gobierno toquetja utjawi sasidawa arstawi haraki. Significaba ya en el año 2020 la instalación Pawaranja, Patunka Maranja, ma crisis multidimensional ukamahan walt awiwa utiana, ukama pinja, ukamahan walt awiha, askini hama askicheñarakinawa, ukama pinja akatoqitrakwa, han walt awinakaja utiana, qollasiwi, qollqitoqita, yatiqawi, yatichawi toqita, chamaraki política toqita, aka política toqija, akanaqtawi toqina hakawiwa utiarakina. Ukamatua vocero presidencial Tata Jorge Riester Jupaja Sawiraki, Bolivia marca irptiri Tata Luis Arce Jupana, Nia Sohta, Paxi irptawi uthipanja, Aski amtanagampi pokawiwa uthawayi sasinawa arst awiraki. Ha logrado darle al país la certidumbre. Ukamahan walt awinaka uthawipanwa, Bolivia marcaja, ma democracia toqueja, aski hakaweja kut ayasiwiraki. Ukama pinwa, departamento irptirinaka, ukamaraki, municipio irptirinakaja, chiklasi wayaraki. Nuevas autoridades departamentales, municipales, de consejos. Ukama pinwa qolqi toqeja ma inversión pública toqeja lurasi wayaraki kuna imani proyectos amtanak toqi ukamata ma reactivación económica toqi chamancha sina aka chamancha wija hichaja askin jamarakiwa qanstas karaki ukamaraki recaudación de impuestos internos toqisa chamancha si wayarakiwa las recaudaciones de impuestos internos. Recaudación de impuestos internos toqueja, askin jamawak achata hilhatas karaki. Que van en crecimiento. Qollasiwi toqitja Bolivia marcaja, askin jamarakiwa markachinakaru wakuna sinja, sarantas karaki. Kunatija Bolivia marcaja, kaukiri markanakateja, wakuna katoqa wayapki ukataipindwa hiqatas iraki. Al país ya han llegado algo más de Bolivia marca roja ma millona papataka waranka wakuna nakawa purini wayharaki ukama pinja Bolivia marca irptirija sawirakiwa akapaxika maja yaqa ma millona wakuna wa purinini sasina ukamaraki hutiri urunakanja papataka wakunas Sputnik B toqirakiwa purini rakini ukama wakuna purini wimpija askin jamawa taqi hiliri aukitaikanakaru ukamaraki ustata hila Kuyakanakaroja, Wakunan Peja Yanapt Asirakini. Tata Héctor Arce Jupaja, Organización de Estados Americanos Toqinwaje Qatasiraki, Jupaja, Embajador Boliviano Ukama Ut Ayaterakiwa, Jupaja, Kayapa Waranka Tunkaya Tunkani Marana, Anualt Awinaka Uthawaikana Uka Toque, Hananchu Siñaprakwa, Takani Sasinawa Arst Awayaraki. Por eso es importante que se designe al embajador en la Organización de Estados Americanos. Ukatawa Juparoja, Organización de Estados Americanos Toqina Chicancha Siñapataqueja. Chifliataraki, Jupaja, Tata Luis Almagro, Juparoja, Jupampi, Uñicata Sisawa, Kunasa, Farao de Aroja, Ukja, Iskasirakini, Kunateja, Jupana, redes sociales toqena, Kataski, Uka toqenja, Uka Arwa Arsuraki, Ukama pinja, informe toqenja, Hanirakiwa, Uka toqja, Arskarakite, Ukamata yatiñataki, Fraude Utihoya Ponitainati, Hanicha, Uka toqe. Tukuyañatakeja Tata Riester Jupaja Sawirakiwa, oposición toqita, irpirina, irptawipa, maiht ayañatakeja Haniwa, markachirinak toqeja, haisawijo tikiti sasinawa Sawiraki, kunateja markachirinakawa Juparoja chiklawayapjaraki, sasinawa arst awiraki. De la población le dan un fuerte. Bolivia marca irpiriroja, markachirinakaja 54%, arjata wimpiwa yanapt Haraki, Ukamata, Irpiriro, Ukatja, Sulkiri, Irpiriro, Arjata, Wija, Utjañapataki.